Na festivalu Uzmahateljni časci učestvovali 13 špivatskih grupi z Ruskого Kerestura, Novo Sadu, Bikiču, Verbasu, Šidu, Kocura, Kuli, Đurđova, Petrovcoh i Mikloševcoh, a žiri za najljepšu prehlašel dzivotsku grupu z Đurđova. Specijalnu nagradu dostala dziwotska grupa z Novo Sadu. U revijalnej časci nastupila serbska špivatska grupa Đurđevac z Đurđova i laborski bečare z Medzi Laborcoh, ktorí so svojim nastupom oduševeli publiku. Pred počatkom festivala u ruskej školi otvorena vistava Da Kedi Buloh, ktorá toho roku prez rižni dokumenti otkriva život familiji papuga, ali i obstavini u širšej društvenoj zajednici. Našćivitelje mogli vidjeti babki u narodnim oblječive, a u dvore oprez budinku društva vistavu mali remeseljniki, tokar, vodoinstalater, kovalj i cukrar. Mi musimy nastawić, robić dalej, da ruska zajednica, która vše mniej i mniej čísleniejsza u Đurđove, która ma problema z rusku školu, rusku klasu, która kiedy i zahaši dejaki taki postavki, jak ruska odloha, która zahaši naznamšenje festival i tak dalje. Na koncu i robotu kulturno-medijskog društva, već kao od Rusnacoh še uze bars malo znac u Đurđove. Festival otvoril podpredsjedatelj Nacionalnog osovitu Rusnacoh Mikola Šanta, a prisutnih, medzi kotrima buli predstavniki našого javnog, političnog i društvenog života, ali i hosti z Horvatske, Slovatske, Poljske i Ukrajini, privital i predsjedatelj Sovitu mesni zajednici Đurđov Duško Mihelc.